hermano Rigoberto. Ikakuan ito anin kagmeron sa liablak tanamit lagi pela kiskal hermana Eden Tumaratsu. Inamak ni Dios teste anin aman sa kaya kaya trotis kang kalikakuan akuan kay si kangalang karan sa liablak tanamit. Kaya nakikates kanap ni kakwa o nakjalipit si pagkain. Conmigo, jalón, que Dios, y Dios te recatrar, y Dios te cató.